Radyoya Denge Gel, Denge Azadiye. جنابندان و چیان رادیوی دنگه گل دم باش ایرو 31 چله 2025 این لبروکسل ساعت 8 لامده ده گدارن هجم نوچه این دست به کاروژه پیشکش بکن. پارلمانتر سپاو داوی لسر ایرشن لسر تشرینی بینن. پارلمانتر پارتیا سوسیالیستا آوستوریا سپاو پترا بایر روژا چهارشنبه داخویانی یک داو گد بمب کرنه بنده و تشرینه پیوانین مروی در باز کرنه. دولت ترک و چتین و ین پارامیلیتر نیزی دو مهانه بین آفبر ایریشی بنده و تشرینه دکن. بنده و راوستیایه و نیزی 9 میلیونک مروی آو و الکتریکی به پارمانه. جبو پاراستنا بنده و گل تاوی سیاست مدار و هنرمندان نوبت آشتی دگرن. دولت ترک به سیها و توپان گل سیویل بمب دکه. حتی نها زیده 40 سیویلی هاتنه شهید کرن، زیده 240 سیویلانجی هاتنه بریندار کرن. جبر بمباردمان دولت ترک ریسک که مزین هیه ده انجام بمب باران ده دکاره بنداف بتقه. او یک مترسیه و دکاره به فلاکت مزین. اف فلاکت و حتی به عراق باندوره که خراب بکه. پترا بایر هری داوی دا خفتن خود بالکشان سروان خالان. ریوبریا خواسر دمک دریجه دوی مجاره ده هشیری آنده ده لی بانگین وان تو برسف ندیتنه. از بانگل دسلاتاری آوستوریا جواکارن ناو نتوایی به تایبتی لی یکتی اوروپا و نتوین یک بوی دکم که دوی ایرشن دولت ترک و چتین و ین پارامیلیتر ورن راوستاندن و گل سیفیل ور پاراستن. خلق سیرته دست سرکرنا ایراده قبول ناکه. شینین باجر سیرته تکلداری خسب کرنا شارداریه چه آن فراق فین. نسلیان چابک و هادویجه دستلاتاری ظلمه لمدیکه دستاتین سر شارداریامه افخس کرنا شارداریا گله نه حقوقیه و نجی انسانیه قیوم جبو تالان و دزیه تاین کرن که دا گله کرد دزن و ددن چتیان اف نای قبول کرن و ام جبر دریه شارداریا خواه ناچن مراد اوچو جی دیار کر که جارا سیمین شارداریا وان خسب دکن و گود قیوم دربکاریه ظلم و زوره ایراده گل سیرته خسب دکن ام قبول ناکن امینه پولات جی دا خفتن خوده بالکشان سروان خالان اف ظلمه حقارت نحقیه اف دز مافی مدخون شارداری مافی سیبیانه او مافی سیبیان دخون قیوم تالان کریه دزیه شارداری وی گلیده دزن و پیشکشی آلگرین خودکن هری داوی جی بناو اسمر باران ولاتیا بناو اسمر باران آکفی و گود حرمت وان لیراده گل کرد نینه دزیه دکن و تالانه دکن مبکه دا خواه شارداری به دست خست آکه پیوی تجاری نکاره به شارداری به هل بجارتنه به دست بخه گل کرد وان سپنان قبول ناکه ام قیوم قبول ناکن او دزن ام میش دز و تالان کران حساب پرسن لسیرته جبو چالاکی نوبت بانگ هاته کرن لسیرته دست سرکرنا شارداری به مشین گرسایی تین پروتستو کرن مشا گرسایی لپیشی آواهی شارداری دست بکر و هیا کولانا آیدن که بردوام کرد دمشه ده سردنا اسنافان هاته کرن و گلک جاران درشمه هاتن برس کرن پشره داخویانی هاته داین و جبو تبلیبونا چالاکی نوبت یاکوب سبه دنافبر ساعت 12 و 16 دوار لدارخستن بانگ هاته کرن لپیشه بالرسخانی ترکا لبرلینه میتینگ هات لدارخستن
Kurdistani û dostên wan bi pêşengiya Meclisa Jineya Destan Hêvî û Meclisa Nav Berlînê li ber balyozxaneya Tirka Berlînê mîtînga protestoyê li darxistin. Di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Dewleta Tirk piştî ku li Kobanê têk çû êrişên xwe yên li ser Rojava didomîne. Di van êrişan ku sivîl hedef tên girtin de hewl didin şoreşa Rojava ya qada hemû gelane ji holê rakin. Piştî rûxandina rejîma Esad hevsengiya li Sûriyê guherî, dewleta Tirk bi çeteyên xwe êrişî Rojava dike. Divê em li her derê li dijî van êriş û komkujiyan dengê xwe bilind bikin. Cîwanên Amûdê tabûra xweparastinê ava kirin. Gelê Rojava ji bo axa xwe ji êrişên dagirkeriya Tirk biparêzin xwe di warê leşkerî de birêxistin dikin. Cîwanên Amûdê ragihandin ku wan ji bo parastina bajar û li hemberî êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk û çeteyên wê yên Daişê tabûrek ava kirine. Cîwanan diyar kirin ku ev amade ne li gel hêzên ewlekariya hundirîn parastina herêmê û bajarên xwe bikin. Dewleta Tirk di 22 rojan de 41 kes şehîd kirin, 245 kesî birîndar kirin. Desteya Tenduristiye ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bilançoya de encama êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê yên paramilîter de ji raya giştî re eşkere kir. Desteya Tenduristiye got heta niha 41 sivîl hatine şehîd kirin, 245 sivîl jî hatine birîndar kirin. Ji birîndaran 7 rojnamevanin û 6 endamên tîmên tenduristiyê ne. Dewleta Tirk gundekî li Sînorê Zaxoyê bombebaran kir. Balafirên şerên dewleta Tirk a dagirker gundê Şîlînî ya li Sînorê bajarokê Batifa ya girêdayî Zaxoya ser bi dihokê bombebaran kir. Nehat zanîn ku di encama bombebaranê de hundahiyên canî hene yan na. Li gorî agahiyan malek hilweşiyaye û zirar gihîştiye bi stanên welatiyan. Dewleta Tirka dagirker di rojên dawî de tevî qadên gerîlayan gundê Amediyê, Dêralok û Bergirê jî hewayî û bejayî ve bombebaran dike. Dewleta Tirk cotkar bombebaran kirin, 2 birîndar bûn. Êrişên dewleta Tirkiya dagirkeriyên li ser Rojava bê navber dewam dikin. Doh li gundê El Heymar yê girêdayî Girêsipî cotkar bombebaran kirin. Di bombebaranê de cotkarên bi navê Ubeyd Hecî El Ubeyd û Hecî El Ubeyd birîndar kirin. Ajansa Anefê ragihand ku cotkar Ubeyd Hecî El Ubeyd 29 û Hecî El Ubeyd 17 salî rakirin nexweşxaneya Girêsipî. Şaradariya Mûşê mûçeyên ketkaran ji sedî 6 zêde kirin. Şaradariya Dem Partî ya Mûşê ji bo başkirina aboriya ketkarên şaredariyê gavek girîng avêt. Şaredariyê bi Sendîkaya Karkerana Xizmeta Giştî Genel İş ya girêdayî Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşker Dîskê Şaxa Mûşê re hevpeyman îmza kir. Her wiha mafên civakî yên karkeran hatin baştir kirin. Bi mûçeyan ku di hezîrana de hatine zêdekirin re di nava 6 mehan de mûçeyên karmendan bi tevahî ji sedî 110 hate zêdekirin. Şaredar Sirrî Söylemez bi nûnerê Herêmê yê Genel İşê yê Dîskê Sadık Demir û Serokê Genel İşê yê Dîskê ya Mûşê Erol Yıldız re hevpeyman îmza kirin û pişt re bi hev re govend gerandin. Gudarên êjan û çeyên me ev qas bûn, bimînin dixweşiyê de dem baş.